sang hi le som hi pruk January ni khat zan voin chun lama kum thar hun kan hanga ko khan angten family angten ti chuan zana in khom na kan nei hnuah hei Mormon temple a kan han kalkwal le a munam khop mai an ni hi mi puitan rongan bol na sa ka tia lu man hi om lawai tiang hianin moi takhin an chei bol thin ni kum tin khel lawin he tiang hianin hei asang hoi tu te an han daw hun tu te le an chang hoi tu hun te ngai toi hian hun tam takan cheng don ni ti he da heng mi puitan an service ni mon ho hian Isu Krista hi an jing ben ni po hi sem narin na hang de uran amau an polai an thalai thian puikin ma hian kum ni amo hi service tu hian an thalai thi anin pum pek ve thin ni ti chuanin ai lai tor lo ka reng hi an thin lung he tu hian lo ve na chan ni leaflet ten lo pe flyer ten lo pe ti khan an bo chun zo mani an information rong an phone number ten email address te at thi ang khalo ko le kan tum ve ni ti chuan kan du tok mai lo kha tiangan nei khan an follow up le an khola hey damen Mr Mrs kha tiang an follow up le ta kha ti chuan an ni chuan in kha kan ina ti khan rong kal ta ni nula ten ni be chuan min ngai jong mo ti mai tur khop khanin mi ril lun he tur khan an rei be thung ni an ti tha khop maya he mi an rong bol na hianin Christian thalai ko than dang te hianin kan zir tur kan nga khop mai house to house kia chuan kal no lo amar che hlai lo visit to fly ran pek to khatiang ta ka chu an bo ju ngai ve thung ani e pa so then khal local te po khatianga lo pek to an ro zui le hi min ngai jong tang odi te pon om hial ni te pon ka hia chu tiang khop chuan in mi thin lung he tu then an be ni hey an in pek na hi hey ang e sem chua lampang na hian be ve na sa ni tu ban hei mi pu kan rong bol an ro pui takan le hi lai na te po kan han phong kwal do na ni hi Mormon Temple Maryland Washington DC area menia chuan in zana kan naute Dr David ten lo jina kan han to kwal do na ni hi